od ma sangai la ma shangai se tang kono bi chang vrena thak da shang khangai bingli dandimi itum arihon khani tot be 21st century li thepum gi jibawa digital scamming hi bailak ka hego bailak and scam sabai ka hego number 1 thepum ro ko hili scam gji ogu du song sai out of 100% le dakli hi scam hi kya khale bro 80% ra ga de company agan run sarno agan run sarno mom lai se jiba every word is politics except mom the gang thale jang hi statement ji tum shi sang now the clearly natum gajik thabing wangwa ayeli hita the mapamza or hita jan mathe sam ra scam ji fishing ji ne jili itumna india li pam laga mi khang de bing india li pam laga or us li pam laga khang de pam li pam laga scam sa shabd khle ji no no pocket ana pesa mil mi shok shabd khle ji achak ma thela thote jang jen itum aware sa se networking system or hon pesa hi ya invest ta khle ji job ot ka phale pesa ma milam ko rare salagana only 100% with only 1% kathane kilak sakko deposit the kilak sakko the rest 99% here scam sadly de jite bro mi akan in nali mi individual akali scam salakra the sak chang sa sija what's the problem kisagrada obviously in the procedure is happen de accident chok high truck clear day coming mapan ge nimajang kashma plan na ayeli pamau ede in a year we train he da khung ga ram ni khung ga chatna ga bailam ni ne ko business pamda nan ka tha dan shavali ava ame a jon da e tha da ma horala nan downline mi truxini tishen mak phosang ra ji ba ji never jon thang ni la shogai da da khang de shimko bing la tha da aga khnin la yang ga the Zoom meeting lelo Zoom meeting sarade le na changlo never dum tu the na de ili hik tha hi information truck samung jino never dum ti the na de no sono truck le go yo mina ili plana na shu de le sono sang ro de le mun se in ji ka interview Zoom meeting salo de ede kochut pa je kochut mang je sangal ga tha de hida de per me da ina yang de le atim due na tu no dum due na the le ga thang me bing wang wa tu kum tu ji a himam chung tira process the ka bing wa ji tha ka ra scheme ka thai metropolitan city ka thali hilly city ka thali ar scheme ji sa kup share haida ar rural area lung da le tang khono ma dai lak aina hi ka dai pa ta ro training free course nothing is free in this world free course mirror ji dak le jawa legit mak sa truck clear go victim sa ga truck clear go shinao menao sa yong ro ga ordinary the training free enemy rel ga chik thale truck clear go itum chik thale awareness ma you ka tha da se or la ma sangai la ja ga shangai na ma ji pai ma de ma shi sang pa palo nana business any networking system ka thali business sang rak ja atam tharani direct headquarter li walo phamda maning akava lupa thumra invest ka sanda 20 invest ka sanda 100 invest ka sanda 200 invest ka sanda 500 mang invest ka sanda machi alo yo application create sada kle atum tharami 2 lakhs 4 lakhs chang ga atum website application hi sem ga de siatam tharami mi members of register of sawi booster sare the in highlight sare the 1000 2000 Facebook basili pesa miel ga iwi video ji ka sang sa pai wo sponsor ai na chang sponsor sa ga item tharani chipa chiba more than a lakhs na yang au jinda chitha sai ga sponsorship sai ga chitha ga mi avu jena ka jitha na I tha da wa ki od ma sangai le ring dak le tha da avu wa bu pon za ga ashim ji ma hu jira ma hu tha da ring dak le bi wa sang ga me ji sai jam ji mang sang ga subscribe sang ga lu ba ga invest sa lupa mi avu na lupa avu subscribe ka sang da la 1000 kai le ba to vine media social media influencer reels ka dance ka ta shina bina sadle jibajina adne after 1 month 2 months we delay luxury car tha thaw la ga hita sadle ji chine ok tu derli
accident show ai khre jam in na tu yang trong thang NBG the networking system de hida show ga hida da kila sal ga me in terms of 23 lakhs 30 lakhs almost ukrui shaman mi gai de thamda more than WhatsApp group li ledak leji around 2000 members le de amin mo pan ke hita pan pale targam sam ni jang ka example sa de in na tu bi hang khangai pa ne ba chita dak sa tam tharan ni ka thana bing la ja ka ba responsibility akhala ma khui mi la kigla ma sa thu office wa le jang chita de run business hang ro de le de ok thoti te jel ga a thu pa li ba scammers pe wa ga ta in a founder sa de le ka ba in a scammer owner sa le ka online ping jil in a get paid mat la kan satisfy sa le ga athum ni pesa ji invest sa de ka athum ne generate revenue ka sa hi ba you li benefit ung sang de le ka ba wana FIR in a pimi in a newspaper li la sang mi ge FIR in a BL ga le ta le jila pan mi ge na thum na salo ukhuli ung pa le mi tu jurisdiction we adishu the accident sai cover location jurisdiction we adishu the FIR hi la lot sa ki jinda ka jurisdiction hi ukhuli victim ping hi ukhuli leo ga da thana bin jina sa ka pam khai la chi accident shock and responsibility ma khu mila the hi thai cover itu mi ta sai cover itu economically kya sa sa talim ro scammers bin hi 20 lakhs 30 lakhs scam sa mi khai ga athum na laga ka thada le da WhatsApp li chat ka saji human voice ana la kana akhala ma samna WhatsApp li hey sir how are you jana ka chang de shi sang hai laga pe saji mi rek jana ka chang de hita de business hita de ring road le de ok tu itu ma chita se yo ma chita se ili hita accident ji shoga ina sami hita ki ba ma wale matla osili la bang khano ina la sami ki ina la yana support sami ki male matla jena ka thak le jigo bishi sam pha hang dak le pa na online investment nali town line pha dak le ka tong ji ma shi sam pha tong ji ma shi sam pha wat ma sang ai le chang khang ai pesa yi ya yo ma chi tham ko ma chi tham na out of 100% li 1% li 1% na kala kam ha ka sang de do you really think that you will be in that 1%知道跟那是，可怎么知道？这呢，他们拉爱呢，他们拉爱呢可以得个赛，他们是呢 scammers 比忙来，这呢 information 也是我们啥个白 ，even bank 里面啥 ATM 里面啥，啊都的，个多么里面啥 scam 啥来的，那你知道的 invest 啥的，一打人知道个就用什么 friends connect 啥的来比，对吧？我们自己没兄弟的，一头人话噻，个了人噻，个了知道可没兄弟，我操人了 ，television is not the real life people。They simply just go to job and have a tea shop. जिधर खान था ना, आदमी just और बारह चावी दुकान था तो शो, चिकता चिची real life देखिए, तो जेना, मशे संग बाबा से जब आज यूशों वाले जी मैसेज को, यार ना तुम साइड बोल रहे हो. Let's stay educated and focus on bettering ourselves.